سلام و درود بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های گنج فرهنگ است از یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت و مهمان این باره ما هستند نامزد علمی فیلولوژیا استاد دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام استاد ساتی ملوزاده، مربی نسل نو استاد عبدالرشید صمدوف. استاد به استودیوی ما خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. باید یادآور شوم که استاد عبدالرشید صمدوف از کم شمارترین متخصصان ساحه ترجمه و ترجمه شناسی هستند و در این بابت چندین رساله ها و کتاب های خود را نشر کردند و سبب دعوت استاد تشریف نوبتی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و دانشکده شما است. استاد چون محترم پیشوای ملت و دانشکده شما تشریف آوردند و در برابر ذکری مهمترین مسئله های مکتوب معارف همچنین به مسئله ترجمه و ترجمه شناسی مخصوصا به مسئله زبان آموزی سخت توجه کرده چندین پیشنهاد و هدایت های خود را ارائه کردند. از این صحبتی که شما اشتراک داری آن بودید چی بهره بردید استاد؟ بله جناب عالی چند پیش در افتتاح بینای نوی تعلیمی دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام استاد ساتی ملوزاده اشتراک داشتند و سخنرانی هم کردند و سخنرانیشون بدون مبالغه گفته میتوانم که بسیار پرمحتوا بود. همه جنبه‌های معارف علم رو در بر گرفت، از جمله ترجمه و ترجمه شناسی رو. یک فکر بسیار جالب اظهار داشتند جناب عالی از اون که مرکزهای ترجمه و ترجمه شناسی، مرکزهایی که اسناد رو ترجمه میکنند در تاجیکستان در شهر دوشنبه و نواحی نهایت زیاد است، لیکن صفتاً البته چندان موافق مطلب نمی بود. همین رو قید کردند که در دانشکده شما این امکانیت هست. گفتند برای چی؟ برای اونکه بعضی مادی تکنیکی ما در دانشکده نهایت بلند است و تمام امکانیت ها هست و مخصوصا در بینای نوی تعلیمی که اونجا تمام تجهیزات های ضروری فراهم آورده شده است، از جمله اتاق ترجمه همزمان، ترجمه سینخرونی که من این شخصا خودم این رو چندین سال باز انتظار بودم و نهایت با چشم خود دیدم و خرسند شدم. سرور دولت به مسئله کورس های کوتاه مدتی زبان آموزی هم یک توجه کردند و گفتند که هرچند شمارهش زیاد است بله، اما باز هم سطح زباندانی نسل نو در سطح نیست که طلبات ما را قانع گرداند. چرا شماره زیاد است؟ کورس های کوتاه مدت شاید هر ماه یک دو کورس کوتاه مدت در نقطه های گوناگون تاجیکستان باز می شود، اما سطح زباندانی نسل ما مخصوصا روسی و انگلیسی هنوز هم قانع کننده نیست. بله درست گفتید. در حقیقت کورس زباندانی بسیار است و اینجا گفتن که باید همینطور کنید تا که با معیارهای بین الخلقی مطابقت کند این کورس های زباندانی. البته برای این چی گویم تمام استادان، معلمان و اشخاصی که از خارج کشور اومدن تمام قوای خود رو برای همین سفربر کردن، لیکن با وجود همین جناب عالی تاکید کردن که مثلا با دستگاهی ما میآیند برای ترجمه کردن یا برای کار، لیکن متاسفانه نه همه وقت از عهده کار برآمده میتوانند. ترجمه و ترجمه شناسی در ترکیب خود چند شاخه را فرا میگیرد. از جمله چیزی که شما گفتید ترجمه همزمان یعنی سینخرونیکی، یک بار گوینده خارجی صحبت میکند و در برابر صحبتی وای در همون لحظه الکی باید ترجمه در یک نقطه در یک گوشه نشسته باید ترجمه کند. یک مثلا باز اینجا ترجمه آثار بدیعی هست، ترجمه حجت ها هست، الهیده ترجمه مثلا شناسنامه و شناسنامه خارجی و چند شاخه دیگر هست. کمتر بازگشایی کنید که اصلا یک ترجمان حرفه‌ای باید از چند ساحه یا از چند شاخه ترجمه و ترجمه شناسی بهره ور باشد. در ما هست فن‌های زیرین درس داده میشه: نظریه و عملی ترجمه، ترجمه بدیعی، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی کارگزاری و غیره. چندین شاخه ها دارد که این خصوصیت های خود رو دارد، لیکن من میخواستم که یک ترجمان به همه این مشغول نشود. مشکل است.
махсусан гирем тарҷимаи ҳамзамонро тарҷимаи синхронӣ перевод мекунем. тарҷимаи ҳамзамон ин ба ҳар кас муяссар шуда наметавонад, барои он ки аз нотиқ ҳамагӣ 2-3 сония фарқ карданаш дар кор, баробар тарҷима карданаш дар кор. агар ягон ғалат шавад бисёр ин кори мушкил ва ба тарҷимаи ҳамзамон ҳар касро гирифта наметавонанд. албатта масалан дар амрико ҳастанд, ин бисёр варзида ҳастанд, онҷо чандин тарҷимонҳои Россия ҳам кор кардагӣ ва аз таҷрибаҳошон дар китобҳо, дар мақолаҳо иброз доштанд, хусусиятҳоша гуфтагӣ ва яке аз тарҷимонҳои машҳуртарин дар ҳамун созмони милали муттаҳид ин Лин Виссон хондад ки 4-5 китоб навиштааст дар бораи тарҷимаи ҳамзамон. ана ҳамин хусусиятҳои китоби онро бештар ман дар лексияҳоям, дар машғулиятҳоям бо донишҷӯён меомӯзем ва баррасӣ мекунем. барои тарҷимони ҳамзамон шудан фонди луғавӣ, захираи луғавӣ ниҳоят бой доштан дар кор ва зарбулмасал ва мақолаҳоро мутобиқаташа ёфтан дар кор. агар айнан тарҷима кунед бисёр безеб мебарояд. мутобиқаташа ҳар рӯз кофта аз луғатҳо аз ёд кардан, аз бар кардан дар кор, вагарна муваффақ шуда наметавонад. устод бисёр як масъалаи нозукро бозгушоӣ кардед. хонум Лин Виссон дар амрико махсус барои онҳое ки бо тарҷумаи ҳамзамон машғул ҳастанд китоби алоҳида навист. чанд китоб, чанд китоб дар мо дар Тоҷикистон дар махсусан ба гурӯҳҳое ки тарҷумон омода мекунанд, дар донишгоҳҳое ки тарҷумон омода мекунанд, оё адабиёти зарурӣ ҳаст ё не? махсус дар Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ оид ба тарҷимаи ҳамзамон як китоби алоҳидаи навишта шудааст. лекин банда бо шогирдам устод Фаёз Турсунов чандин мақолаҳое навиштем. агар онро якҷоя кунем як дастури бисёр хубе мешавад дар бораи тарҷимаи ҳамзамон. лекин ба забони русӣ адабиёт ниҳоят зиёд аст ва аз онҳо ман ба шогирдон пешниҳод мекунам истифода баранд. ниҳоят адабиёт зиёд аст доир ба тарҷимаи ҳамзамон ва лекин ба забони тоҷикӣ як дастури китоби алоҳидаи чоп нашудааст. худи шумо ки бештар бо таълиму тадриси тарҷума машғул ҳастед, худатон ҳам бори тарҷумонӣ кардагӣ ҳастед? амалан бале, ҳа тарҷима карда будам. солаш хотирам чанд сол пеш буд дар ҳамин театри опера ва балет бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июн буд. баромади ҷаноби олӣ буд ва суханронии ҷаноби олӣ буд ва маро хоҳиш карданд ки суханронии ҷаноби олиро аз тоҷикӣ ба русӣ барои меҳмонон аз ғурфа нишаста тарҷима кунам ва як нафари дигар аз тоҷикӣ ба англисӣ. яъне шумо тарҷумони ҳамзамон будед? бале, тарҷумони ҳамзамон будам ва маро ҳеҷ кас ин қоидаҳош аст, дар ҷои пинҳонӣ нишастагӣ ҳеҷ кас намебинад. мо фақат нотиқа мебинем, тамом, дигар ҳеҷ касро не. ана ҳамин хел маро як ҳиссиёте пахш кардагӣ буд ки чӣ хел тарҷима мекунам. лекин нутқи ҷаноби олӣ бисёр содда буд, дуруст буд, мантиқан дуруст, ибораҳои хушрӯ мегуфтанд, метавонистам. лекин барои тарҷумони ҳамзамон лаҳзаи хавфноктарин чӣ медонед? вақте ки нотиқ сарашро аз варақ мебардораду, аз маъруза мебардораду, худаш нақл мекунад, суҳбати озод мекунад ва тарҷумон намедонад ки вай дар бораи чӣ гап мезанад. пешакӣ мо намедонем ки вай чӣ мегӯяд. ҷаноби олӣ дар бораи сафарашон ба Помир, ба Афғонистон, лаҳзаҳои душвор, хатарҳои бисёре ки ба сарашон омада буд, инро нақд карданд ва онро ман озодона тарҷима кардам. дар Афғонистон махсусан дар вазорати адлия, дар суди олӣ, дар прокуратура тарҷима мекардам, генералҳоро тарҷима мекардам, лекин ба ҳар ҳол президентро бори аввал тарҷима мекардам. ҳиссиёту ҳаяҷон одамро пахш мекунад. шумо дар Афғонистон ба ҳайси тарҷумон фаъолият бурдед? бале, ба ҳайси тарҷумон. чанд сол? як бор 4 сол, як бор 3.5 сол, 2 дафъа будам онҷо ба ҳайси тарҷумон. дуюм дафъаш дар вазорати адлия, дар прокуратураи генералӣ ва дар суди олии Афғонистон. чанд сол қабл сарвари давлат муҳтарам Молии Раҳмон ҳангоми воқеияшон бо намояндагони матбуоти тоҷик, ҳам расонаҳои хабариву ҳам матбуоти хаттӣ махсус таъкид карданд ки дар матбуоти мо ягона камбудии бисёр ҷиддӣ ин набудани журналистони забондон аст ва
شما آیا هنگام تعلیم و تدریس در دانشکده متخصصان هنگام کار با متخصصان جوان آیا میفهمانید که امروز مهمترین جنگ اطلاعاتی است و در جنگ اطلاعاتی اونهای پیروز می آیند که داننده زبانهای خارجی مخصوصا روسی و انگلیسی و چینی است؟ بله این هم یکی از مسئله های مهم است. وقتی که در یوتیوب کانال ها در شبکه های گوناگون اجتماعی یگان معلومات های نامطلوب چاپ میکنند در حق تاجیکستان یا تهمت میکنند گپ‌های ناسزا مینویسند، این خیلی ها هست. چنان گپ‌های بی‌ضد مینویسند که عصبی کس ویران میشد. اگر همون درست میشد خیر است، غلط و تماما نادرست تهمت این یک عملی بی‌شرفانه است و در این گونه موردها من به شاگردان میگم که با همون زبانی که میدونید به زبان انگلیسی یا ژاپنی خطایی دیگر با همون زبان فوراً جواب نویسید لیکن درست جواب نویسید. زباندانیتون معلوم شود که همین چیزها رو میدونید. یعنی امروز استاد دانستن زبانهای خارجی و نشان دادن موقع شهروندی با هم دیگر توام هستند. بله و این گپ رو من نمیگم که وقتی که جناب عالی محترم امام علی رحمان در شورش بنای نوی تعلیم گفتن این نهایت مهم است. این رو بسیار تاکید کردند که بی ندانستن زبان‌های انگلیسی و خارجی امکان ندارد پیشرفتنتون. البته در اساسی زبان دولتی باید اینها رو زبان دولتی رو بسیار تاکید کردند که بعضی‌ها زبان خارجی رو میدونن زبان دولتی رو نمیدونن که این بسیار خوب نیست. همین رو تاکید کردم بی ندانستن زبان‌های خارجی دوستی هیچگاه پیشرفته نمیتوانید. این چندین بار تاکید کردم برآمدشان در دانشگاه. مؤلف چندین رساله ها و کتاب های مخصوصی هستید که به ترجمه و ترجمه شناسی بخشیده شدند، از جمله شگردهای ترجمه، شرق در آینه غرب و چند پیش کتابی تازه شما نشر شد با نام مکتب ترجمه که در اونجا شما مخصوص به مسئله ترجمه، نزاکت های آن و چگونه به نسل نو آموزاندن ترجمه و ترجمه شناسی و متدولوژی آن بسیار مسئله گذاری خوب داره. از جمله چند پیش یک کتابی نوی شما چاپ شد با نام شاهنامه دررسی که مثل نانی نوکنده از تنور است و به شما چاپ کتابی نوبتیتان را خجست‌آباد میگوییم و در برابر این میخواهیم بگوییم که محتوای عمومی این کتاب در چیست؟ این کتاب چطور به وجود آمد؟ من خلاص میگویم استادم خدا روان شد همراه قول شده قلوف بودن اگر خاطرتون باشد. بسیار انسانی شریف، انسانی دانشمند بودن و پیشنهاد کردند که درباره همین ترجمه های روسی شاهنامه فردوسی رساله نوبتی نویسی و من دلی نادلان راضی شدم برای اینکه موضوع اساسی من انوری بود. لیکن وقتی که به این مشغول شدم دیدم کتاب‌های زیاد رو از نظر گذراندم، خوندم و معلوم شد که 15 نفر شاعر ترجمان‌های روس کوشش کردند که از روسی از تاجیکی به روسی برگردان کنند پاره‌های داستان‌های شاهنامه رو 15 نفر همه اونها رو من در مقاله‌ام اشاره کردگی. لیکن در بین این همه ترجمان ها یگانه شخصی که شاهنامه رو پر از اول تا به آخر ترجمه کرد این بانو سلسله لاهوتی، بانو لاهوتی می باشد و این در مدت 46 سال ترجمه کرد. البته سوال می آید که چرا این خیلی دیر؟ در این میون بسیار مشکلی ها به سرش اومد و سفرها داشت، ناتوب شد، سرسان شد و همین قصه ها رو دخترش لیلا لاهوتی در مجله ایران سلاویکا نوشتگی و من آن رو بازگو کردم به زبان تاجیکی البته و بعضی جاهاش ایلوه کردم و چنان عذاب‌های کشیده است که در دوره شوروی بانو لاهوتی نهایت عذاب کشیده است و این رو هیچ کس نمیداند. همش رو من همینجا نوشتم. استاد فردوسی هم میگوید که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بعد این پارسی، یعنی تا زمانی که به زبان روسی
силсилабона ҳам шоҳномаро тарҷима кардааст, пас ранҷи бисёре кашидааст. ниҳоят ва то ҳатто академик Минорский кӯмак кардагӣ, чи Иосиф Брагинский устоди ман кӯмак кардагӣ, лекин мамониятҳо ниҳоят зиёд буданд. Ниҳоят баъзеҳо гуфтанд ки чӣ дар кор ҳамин қиссаи афсонавӣ чизҳои муҳимтар аст, ҳатто баъзеҳо одамони номдор, ман намегӯям номошона, зид баромадагӣ. Баъд ҳамин тур мешавад ки дар як шифохона Бону Лоҳутӣ бо зани Хрушчёв Нина Петровна хоб кардагӣ, касалхонаи ҳукуматӣ, беморхонаи ҳукуматӣ. Онҷо Лоҳутӣ дидан ва мебиёд ва Хрушчёв бистарӣ шудагӣ онҷо мебиёд, мебинам Лоҳутиаму Хрушчёвам мебинам. Баъд Лоҳутӣ бисёр маъқул мешавад ҳамонҷо будагиҳо, як одами босавод, бо фарҳанг, хушмуомила, сухандон ва ғайра ва ҳоказо. Баъд ин чанд вақт мегузарад, кор пеш намеравад, ба тарҷима бисёр академикҳо зид мебароянд. Баъд ҳамин силсилабону ба зани Хрушчёв муроҷиат мекунад, ба воситаи мактуб муроҷиат мекунад ва билохира кораш пеш меравад. Ба ҳамин васита охир ҷилди навбатии шоҳнома чоп шуда мебарояд ва дар бораи ҳар ҷилд алоҳида қисса кардагӣ, чӣ хел мушкилиҳои сахт сараш омадагӣ, ниҳоят азоб кашидагӣ, ниҳоят. Дуруст аст ки дар ҷаҳон баъд аз интишори шоҳнома ки ба асри 10 рост мегирад, аввалин тарҷумаи комили шоҳнома ба забони хориҷӣ маҳз ҳамин аст. Дуруст аст? аввалин тарҷумаи комили шоҳнома ба дигар забонҳо ҳам буд, лекин қайд карданам ба маврид аст ки онҳо ба таври насрӣ буданд, наср кати тарҷима мекарданд. Бале, лекин ба таври назм ҳам буд, порча порча. Лекин аввалин дар таърихи фарҳанги дунё ин аввалин тарҷумаи мебошад ки ба тариқи назм ва вазнашам ҳамин хел наздик, мутақориб вазнашам наздик, қофия, бале ана ҳамин хел қофияҳо ёфтагӣ ки ман дуюм бор хонда ҳайрон шудам, қоил шудам ки ина чӣ тур тарҷима карда силсилабоно. Яъне маҳорату истеъдод ва мактаби тарҷумонии устод Лоҳутӣ, мактаби ва устод Айнӣ ҳамаш таъсир кардагӣ албатта ба силсилабоно. Ин бо чандин шахсони бузург ҳамкорӣ дошт, кор кардагӣ, омӯхтагӣ ва дар натиҷа ҳамин кора кард дар муддати 46 сол. Дар Фаронса ҳам шоҳнома ба пуррагӣ ба забони фаронсавӣ чоп шуд. Он наср аст ё назм? Ба таври наср аст, бале. Ва дар Англия баъзе порчаҳошо баровардан ба таври назм, лекин хайр забони англисиро медонед, бештар назмашон хеле гӯшнавоз нест. Устод, барои тарбия ёфтани як тарҷумони ҳирфавӣ ки ҳам хаттӣ тарҷума кунад ва ҳам шифоҳӣ тарҷума кунад ва барои кор на танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, балки берун аз Тоҷикистон низ омода бошад, бояд чӣ корҳоро роҳандозӣ кунем? бале, дуруст аст. Барои ин пеш аз ҳама ба фикри ман адабиёти таълимӣ дар кор аст. Ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ, ба забони англисӣ ҳастанд ва инро ҷиддӣ омӯхтанд дар кор. Адабиёти таълимӣ албатта ба забони тоҷикӣ ҳастанд. Ман такроран мегӯям ба шакли мақолаҳои алоҳида, лекин ба ҳайси як китоби дарсие ки пурра тарҷимашиносиро дар бар гирад вуҷуд надорад мутаассифона. Ин албатта барои донишҷӯёни тоҷикзабон мушкил аст. барои ҳамин адабиёти таълимӣ зиёдтар карда шавад, ин беҳтар мешавад. Ва дигар ба фикрам таҷрибаомӯзӣ ҳам яке аз воситаҳои беҳтарини баландбардоштани сатҳи тарҷумонӣ мешавад. Ва агар ба ягон мактаб меранд, дигар ҷо меранд, ин таҷрибаомӯзӣ мекунанд, лекин ба фикрам бештар хушку холӣ мегузарад. Корхонаҳои истеҳсолӣ ва вазоратҳо агар ба ҳам муносибатҳои зич дошта бошанд, он вақт ин натиҷаи дилхоҳ дошта метавонад. Имрӯз хушбахтона донишҷӯёни мо метавонанд дар вазорати корҳои хориҷӣ, дар майдони ҳавоӣ, дар вазоратхонаҳо, ҳатто дар беморхонаҳо, консулгариҳо таҷриба меомӯзанд ва сатҳи донишу худро баланд мекунанд. Бо вуҷуди ҳамин албатта ин кифоя нест ва бо воситаҳои ахбори умум ҳамкорӣ кардан дар кор. Агар бо онҳо ҳамкорӣ кунанд, онҳо кӯмак мекунанд. Ман итминони комил дорам, чӣ бо телевизион, чӣ рӯзномаи маҷаллаҳо. Ана дар натиҷа як занҷира пайдо мешавад ва
سطح ترجمانیشون ترقی میکنند. دوستان عزیز این رسیدیم به پایان برنامه نوبتیمان. باید یادآور شوم که مهمان ما بودند نامزد علم فیلولوژیا استاد عبدالرشید صمدوف از نخستین استادان دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام صوتی مولازاده که از روز تأسیسش تا امروز یعنی در دام 42 سال در همین دانشکده با تعلیم و تربیت نسلی نو و ترجمان‌های حرفه‌ای مشغول شدند. استاد در زمان شوروی سالها در جمهوری اسلامی افغانستان به حیث ترجمان فعالیت بردند و بی‌واسطه از نزاکت‌های ترجمه آگاه شدند. من بعد با تعلیم و تدریس و انشای کتاب‌های مخصوص درباره ترجمانی و ترجمه شناسی مشغول شدند. استاد را بار دیگر به استودیوی یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت خوش آمدید میگیم. استاد خوش آمدید و از دوستان خواهش میکنیم که برای آگاه شدن بیشتر از نزاکت‌های ترجمه و ترجمه شناسی از صحبت استاد بهره ور شوند. با ما باشید با یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. خدا حافظ تا برنامه‌های نوبتی.